nongeye kubasuhuza bakunzi namwe mukurikiye ibiganiro bya Dosti. Uyu munsi nkaba ngiye kubabwira agakuru ka butwi ku kwezi. Ababyeyi mufite abana nimwicaze abana banyu agakuru katabacika. Butwi ni imbeba ntoya yari ituye ku musozi w'imbeba wari hakurya y'iwacu. Butwi na bene wabo basuhukiye inaha kubera ko Butwi yagiye ku kwezi akakuryaho igice. Butwi yavukanye n'izindi mbeba enye: Bwinyo, Bwiso, Buda na Bujanja. Izo mbeba zari zarazimiye, nyina arazishaka, ariko Bwinyo yo yari yarariwe n'agaca. Bwiso yaraguye mu kibindi cy'amazi. Buda yaramizwe n'inzoka, naho Bujanja yarakubiswe ikibando ajarajara mu mbuga y'abandi. Umunsi umwe nyina wa Butwi aramubwira ati: umenye ko bene nyoko bose barigise, ntuzigere umva iruhande utazaba nkabo. Njye na so tukazicwa n'agahinda kuko twaba tubaye incike. Butwi yakundaga rero kwitegereza ukwezi mu gihe izindi mbeba zabaga ziryamye mu myobo yazo. We yicaraga iruhande rwawo agatumbira ukwezi. Rimwe nyina aramubaza ati: ariko ukunda kureba mu kwezi ntuzapfa amaso? Butwi aramusubiza ati: ninshaka nzapfa amaso, ubundi se ko ntazi gusoma nk'abandi bana batuye mu nzu ya muntu. Ijoro rimwe Butwi ahamagara nyina aramubaza ati: mbese mama, ukwezi kuri kure kungana iki? Nyina aramubwira ati: ukwezi kuba kure cyane, ni urugendo rusumba iyo tujya guhaha. Ni hirya y'imirima yacu y'amasaka, y'amashaza, y'ibishyimbo, y'ibigori, y'ibijumba hamwe n'urutoki. Nyina amaze gutondagura ibyo byose, Butwi ati: mama, sinzapfa nakandagiye ku kwezi. Se yararyamye amukabukira ati: wakabeho utazadukurura ishyano, nabo sindumva imbeba yakandagiye ku kwezi. Butwi araseka arakwemkwenuka ati: data, numvise abantu bavuga ko abize ubumenyi bageze ku kwezi bakoresheje icyogajuru. Nanjye nzaba imbeba ya mbere ikandagiye ku kwezi. Se arakora avuga buhoro ati: narabivuze ko uzamanura ishyano kandi ko uzadukorera urusyo. Ntuzajye ku kwezi utazahanuka ukagwa hasi maze ugacika amajanja. Bukeye Butwi ahura na nyirarume afashe ikigorigori mu menyo, aramubaza ati: niko, nakura he urwego rurerure rwo kurira ho kugira ngo ngere ku kwezi? Nyirarume asugunya ikigorigori hasi yitegereza Butwi, akunkumura amatwi ati: sinzongere kumva uvuga iryo jambo. Ukwezi ni ntosho y'umuriro, ugezeyo washya ugahinduka umuyongo, uramenye ntuzabigerageze. Ijoro rimwe Butwi atumira mubyara we witwa Mabondo ngo aze bitegereza ukwezi. Bombi bicara ku ibuye hafi y'umwobo. Ukwezi kumaze kurenga mu bicu, Butwi abwira Mabondo ati: ejo nzajya kureba uko ukwezi hameze rero, ariko ntuzajye uwo ubibwira ntaragerayo. Uzakomeze uhanga ukwezi ijisho, nubona amaze kugerayo uzabwire imbaba zose zirebe hejuru zingitegereze, kandi ningerayo nzahamiriza no kwivuga nivuge. Ijoro ryakurikiyeho Butwi yicaye iruhande rw'umwobo yitegereza ukwezi nk'uko bisanzwe. Yumvise se atangiye gufura na nyina atangiye kugona. Aranyomboroka buhoro buhoro agira ngo atagira umwumva. Amaguru abangira ingata, diri diri diri. Abageze mu murima w'amasaka, arabebera kibuno mpamaguru. Ye hoji hoji hoji, uwo mu mirima y'amasaka. Ntiyabanza no gusogora ayo arya, ariruka tari tari. Agenda areba hejuru abona ukwezi kwakirana ati: nsige turajyana. Ariruka jugu jugu jugu. Abageze mu murima w'ibishyimbo, abundarara munsi y'ibishogoshogo, yihanagura ibyuya, arasepfura, akunkumura amajanja yari yahagamyemo ibyondo. Areba hejuru abona ukwezi ni kose ati: urarushywa n'ubusira ijoro ndagukandagizaho ibirenge. Arirukanka kibuno mpamaguru no mu murima w'ibigori. Ageze hagati mu murima abona hasi hacuze umwijima. Yurira ikigori ahagarara ku ibabi areba mu bicu ati: kwezi kwanjye wandinze tukajyana. Butwi arataruka asimbukira mu mutabo w'ibijumba. Akubise amaso ku kwezi ati: nazanywe n'ukwezi sinaje gukura ibijumba. Arakomeza no mu rutoki ngo ba, atondagira ku mutumba w'insina, abebera mu mashara, arya ibitoki byaguye hasi ati: ukwezi kuracyari kure. Arararama areba hejuru, ikoma riramukingiriza, yurira insina, asingira umwanana, atondagira
ku gitoki. Ahagarara ku isari ry'igitoki areba aho ukwezi kugeze, abona kuko kurashashagirana ku gasozi hejuru. Ati pu, irasa hasi ku butaka. Atirimuka ku kivovo maze agwa mu mazi arayajabagira. Ajabukira ku mashara ati ayubusa, uyu munsi ntibugere ku kwezi. Butwi akomeza urugendo, abageze mu ishyamba ry'ibiti. Yikanga inzoka ariko akomeza kugenda mu byatsi. Ararazama ati ibyo ari byo byose ukwezi kwanjye kugiye guhenengera mu bicu. Butwi yurira igiti cy'inganzamarumbo atondagira ku mashami. Akigera ku bushorishori ahengereza hejuru, abona ukwezi kuri nanone hejuru y'agasozi. Butwi arahamagara ati kwezi kwezi ntunsiga turajyana. Aribunduguza ati pu, ukomeje kuba kure. Yijugunya hasi mu byatsi agwa mu mikeri iramushwatagura yaramwigiye. Abageze ku bishoko nabyo biramufata. Mu kanya gato babonye inkuru ati nyaro, abatangiye kuzamuka agasozi. Ageze mu mucyamo arakebuka areba inyuma, abona mu mubande umwijima ni mwinshi. Arararama yitegereza ukwezi, abona ukwezi kutakigaragara. Ati ntibishoboka. Yiruka amasiga umuyaga, abageze mu mpinga y'umusozi. Ahagarara ku rutare akunkumura amatwi, arasepfura, ananura amajanja, akunkumura umurizo. Aratekereza ati mu mabondo atangiye kwitegereza niba nagezeyo. Butwi abaretse ibyo guhamagara izindi mbeba ngo zize kumusama naramuka aguye. Atereye amaso hakurya abona hejuru y'umubande ukwezi kuraka nk'izuba. Ati aho. Aricara araruhuka. Ati ukwezi uragushywa n'ubusa. Arihuta agera mu mubande vuba vuba, aruma umurizo we, arijugunya yiterera hepfo yo mu mucyamo. Arongera irasa hepfo mu mubande. Atega ugutwi yumva inka zabira. Ati ukwezi nakwegereye. Ahengereza hejuru abona ukwezi butangiye kwinjira mu biti. Ati turi kumwe. Abayikanze imbwa aranyonyomba, ahingukira ku kirundo cy'amabuye. Aracyurira ahagarara hejuru. Yihungura amaso abona inka nyinshi ziryamye mu mbuga, abona abashumba basinziriye bagona. Aterera amaso inyuma y'uruzitiro, abona ikiraro gisakajwe ibirere. Ubwo abo bashumba bakaba bacunze amata y'umuhondo basobanuriyemo amavuta menshi. Bayabumbamo isoro rinini cyane, barirambika ku bibabi by'umuko kugira ngo ryumuke. Arunguruka hejuru abona ukwezi gusigaje agace gato ngo kurigite mu bicu inyuma y'ikiraro. Ati urabeshya nakugezeho. Nuko Butwi arasimbuka yikuba ku nkike y'ikiraro, arayobagurika ashaka inzira yo kunyuramo. Arebye hejuru abona ukwezi kurabiranyirije mu mashara asakaye ako kazi. Atunga izuru hejuru yumva impumuro nziza. Akibaguza abona impumuro y'ibisabo ku ruhimbi. Akomeza kumva iya mpumuro nziza. Ati iyi mpumuro niyo ku kwezi pe. Arakibaguza ababonye ikibando cyegetse ku mfuruka. Aragitondagira ababonye ukwezi kurambitse ku bibabi biri ku ruhimbi. Arasimbuka buhoro ahagarara iruhande rw'ukwezi. Arakwitegereza agukozaho amajanja, akanura amaso, akunkumura amatwi, azunguza umurizo, arasepfura yihumuriza ukwezi. Aragukabakaba ngo yumve uko kumera. Atumayo amenyo avuvuraho agace. Aratapfunaramira yumva uburyohe mu itama. Atumayo amajanja amanyura kandi kamanyu aramira bunguri. Yumva bamuciraho ugutwi. Nuko yegera ukwezi aramiragura, arakugotomera miro. Aribunduguza atura umubi. Arinanura akubita umusuzi kubera ko yaramaze guhaga ukwezi. Yigira hirya ataho amahurunguru 5. Nuko abatangiye guhamiriza imihamirizo yose arayisimburana. Yigiye imbere yibuka ko Mabombo n'izindi mbeba zose zimuhanze amaso. Atangira kwivuga ati reka yigamira ndaje. Ndi munyamuhamiriza ku kwezi. Ndi ruvuguruza njishe. Ndi rubaduka izindi mbeba zibandamye mu miheno. Arangije atirimuka hasi amanyura igipande cy'ukwezi, aracyisasira, ikindi arakiyorosa asinzira. Bigeze mu rukerera yumva inka n'inyana birabiye. Yibagirwa ko yaraye ku kwezi. Nuko yumva umuntu aje gukabakaba ku ruhimbi ashaka impumuro. Ati imbeba yatumariye amavuta.
reba yatayeho n'amahurunguru. Nimumpe iyo nkoni mbereke. Butwi aribaza ati abantu bo ku kwezi ni injiji batyo? Ukwezi bakubita amavuta? Arifora yirasa nk'umurabyo, arabebera agera inyuma y'ikiraro. Kibuno mpamaguru yiruka amasigamana, aberera mu ishyamba ry'ibiti, agera mu rutoki, yambukira mu masaka n'ibigori, akomeza mu mashaza no mu bijumba. Ageze mu bishyimbo abanjama munsi y'ibishogoshogo ariruhutsa. Twiyumvanye na se baramushakira mu murima. Abumvishe arabahamagara ati ndi hano. Nyina aramubwira ati uhumura neza waraye he? Ati mama naraye ku kwezi. Mama ukwezi kuraryoshye ntiwareba? Mabondo arigata uduce twari twasigaye mu matwi ya Butwi ati shenge ukwezi kuryoshye nk'amavuta. Bageze mu myobo utwo batekereza urugendo rwo ku kwezi batangara. Ukundi kwezi kubonetse Butwi ahamagara bene wabo arabereka ati nimurebe ukuntu namanyaguye ukwezi asigajeho agasate gato. Sekuru ati ko asigajeho agasate gato abantu bazagenda bate nijoro? Ko bazasitara bagaca amano mu mwijima? Nibamenya ko ari imbeba zariye ukwezi bazadutwikira badusenyera amazu. Nimucyo duhungire mu kindi gihugu. Nuko bahambira utwabo twose gusohokera mu gihugu cy'Inaha. Kuva icyo gihe Butwi n'izindi mbeba ntibongeye gutekereza ibyo gusubira ku kwezi. Murakoze kandi ndabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro Dose TV ibaha.